kufanele ke la izishiphi lezi mgudoyile na ehlangane lapha nayithi yohlo impushenge ngiphoxekela kakhulu ukufica ama legend amadala njengomfisela Magubane lo baba lo Tsweleni nezayo usahlala ekhaya no Thokozan Langa lona ongaziwa ukhiphile noma akakhiphanga kodwa ingoma kaThokozan Langa engirecognizeayo ile ngoma ethi ugodo sathwala ugodo ehlonipha umuntu ongiphinda ngeke ukuthi kwenzakale kanjani indlala noma ubuthutha noma ucabanga ukuthi mhlawumbe kungenzeka siphuphe umuntu mayizelwe kukhona ilanga lokuzalwa kwakho likhona lokufa futhi ukwamukele lokho futhi kwesibili izizukulwane ziyashita izinto ucabanga ukuthi ukhonya amapiano nje siyathanda kodwa ayakhonya cela siwadansele lathi sithi ke ngilale hotel angangahlelile ngekho ithina ngoma le ithina ngoma le ithina ngoma le iya ucela unyakaza ithina ngoma le amapiano lezo zinto lezi ke ngilale hotel Money maker. ithini ingoma ngiphuthi ithini Thokozan. Ngilele hotela. Ungizwe money maker. Ithi woza malava. Woza malava lapha. 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 Yabona lezi zinto lezi ziyakhonya ukhona nenye ingoma lenye engenhla ezoqhwakela nje maduze enziwe umapolisa noshwi yabo ngoba ushupha lunezwi angithi yabona umuntu ekhala ebheka yika ekhala lapho ekhala sifotele ukuphela kanje sikhona hawu iwelela ababuyisane na ukuthi mina bahloniphane babe right kodwa okubalekile njengamanje uhlangane laba bucule ngimashoyo kwazi ongena Mthandeni kwazi ongena ukhuzani bazoshipha nje bashipha istudio sifile ingoma somehow uyayenza isense yona kodwa it's not for legendary. I must be very honest, mina Yomaskandi ukhandwe him ukuthi ubekele izinto ngokulona with no apology. I'm very sad ukuthi Mthandeni kanye nomgodi ubhuti lo wompongozi kusiyami manje sawubona lwa uyaphela khona into zethulo hayi bengingayazi shepa ayekeka yasifaka now bhuti Tibane ngibingelela umndeni wapho sithi phela ngiyawubingelela kakhulu once upon a time sasendawonye kodwa ngiphoxekile ukuthi nikwazi ukudavuza egogogweni lesitudio ningama legend ningama hit makers ningabantu abahlangene abayinto enkulu eSouth Africa niyokhipha umsangano wengoma egameni lomntwana ophinda ngene isangene le ngoma mina isangene le ngoma mina ngilalele kahle mina ngiyena umlando for nothing angiyena upresident Mapinga for nothing mina can't appreciate bullshit. I don't care whether you can buy cars today and tomorrow whether you can change clothes today and tomorrow fusak Mthandeni fusak Khuzani fusak nani bobaba cha bobaba ifusake ngithi mina nani hlala kahle ekhaya ingoma into encane hayi nawe nje lento oyenzile wenze kahle uhloniphe kodwa nawe deep down uzomawela la ngoma kiyo ugcina lapha abantu bedabuka ukuthi ikhuluma ngomntwana oyihistorian la owenza into enhle kodwa leya ngoba ifile leya ngoma.